l'accord de Paris pour le climat est accepté. Tako slavnostno je bilo pred natanko 2 letoma, ko so voditelji svetovnih držav v Parizu sprejeli podnebni sporazum. Ta naj bi pomenil pomemben korak pri zniževanju segrevanja ozračja in zaščiti najbolj ogroženih skupnosti in ekosistemov. Z istimi cilji kot pred 2 letoma so se voditelji v Parizu zbrali tudi danes. C'est pas qu'un anniversaire, c'est aussi un sommet de l'action, c'est un sommet du projet, c'est un sommet de l'exemple. C'est montrer toutes les bonnes pratiques en matière de transition énergétique qui peut être portée par des ONG, par des associations, par des collectivités territoriales, par des entreprises, un peu comme le fonds que nous venons de voir, pour faire des véritables démonstrateurs de ce qui est possible de faire et de ce qui est généralisable de par le monde. Čeprav je Donald Trump že v začetku leta napovedal umik Združenih držav od sporazuma, pa pobudnik vrha, francoski predsednik Emmanuel Macron, verjame, da pariški podnebni sporazum ni mrtev. S tem namenom je v Francijo povabil ameriške podnebne strokovnjake in jim omogočil nadaljevanje njihovega dela. I do want to thank you for being here, for your answer to this first call, your decision to move and come to Paris. One of our main perspectives is obviously to address the current challenges for climate change. But it's to boost your research, to boost your initiatives, and to be sure that here you have a hub in order to deliver more rapidly and to do more. So thanks very much for your choice and thanks for being here. Po vabilu francoskega predsednika so se strokovnjaki z veseljem odzvali. When I heard Macron's video, it said, we need climate science. We know we need to do this. We've got to keep the Paris Accords moving. It gave me such a psychological boost. It was so good to have that kind of support, to have the leader of state, the head of state saying, I value what you do. I value your work. Sporočilo v Pariz je poslal tudi nekdanji kalifornijski guverner in filmski zvezdnik Arnold Schwarzenegger. Povedal je, da Združene države od sporazuma niso odstopile. To je storil zgolj predsednik Donald Trump. Amerika se bo še naprej pogovarjala in pomagala rešiti planet. The private sector didn't drop out, the public sector didn't drop out, universities didn't drop out, scientists didn't drop out, engineers didn't drop out, no one dropped out. Donald Trump pulled Donald Trump out of the Paris Agreement, so don't worry about any of that. We on the subnational level, we're going to pick up the slack and we're going to continue on. We will fight and we will create the kind of great future for our children and grandchildren. Da je svetlejša prihodnost realna, je prepričan tudi francoski predsednik. Moi je refuse une double fatalité. Celle qu'il y aurait forcément un réchauffement contre lequel on ne peut rien faire, et celle qui fait qu'en quelque sorte, le monde nous serait imposé et nous ne pourrions pas faire les choix profonds. Ce que vous êtes en train de montrer ici, ce soir, par votre engagement, par ces projets qui ont été sélectionnés, par votre engagement au quotidien, c'est exactement l'inverse. Nous ne voulons pas du réchauffement climatique et on peut produire, créer des emplois, faire autrement si on le décide. Il n'y a pas de fatalité. Vrha v Parizu se je sicer nameraval udeležiti tudi slovenski premier Miro Cerar, a je svojo udeležbo odpovedal. Ocenil je, da je pomembneje, da si po neurjih, ki so opustošila Slovenijo, ogleda razmere na terenu.